Kohimen ko bara hakane kasmi ka bajur ka slap bat kale irawan ban mani ya utrai minang ayati amara ke jingan nur ke jongi ya ke jing tumu ke jongi ai unang karku karto ya baro unang penslay ya baro unang penkantang ya baro kam dame hakane ka jimpen kre jongi nagawin sni burang Pentecost. Nila poi yagasni kabasan jang ka jing Dubai novena. Ayu try unang karko unang penkantang ini marok. Unang penkoi penkia iki bapang iba shintam kapadeng jami. Unang karko karto ki baladu jingkermen. Ayu try ulang ke jingkermen jami. Ulang ke lenti jami. Ulang ke jingim jami. Ulang ke bor jami. Ulang ke jing shisha jami. Ko jisu pitiam ya bahar ke jingan du jang ni kun jabe ke baduai ke bashinanta hakane ka yukeris bakui ayo menang pensle ke baharo menang pen klain ini baharo karku ya ka partai baharo kawai ya ga regioni ya ga northeast India ya ga Meghalaya ya ga Khasi Hills ha kartai uppa barukon barumen sim bakui Kajing age jangutrai jangi u Jesus Christ. Bat kajingi jangu belai. Len bat kajing asalak jangamen sim bakui. Kindon rengka batni barra. Kokimen ko para ngidang yusno ya kajingang nur jangu Paulus bakui katpa udon ha Ephesus. Udagi kai ya kinangelam jangga Ephesus. Hadu katno utrang banyalam. Halu katno utrang bat pendet ia ke monjung belai. Wat abau mensiam bakuit udang persat iau ka ab iau ia ke jing shitam ia ke jing cha ulalong ubaslu kani kalang ka dak kasing jom kibri badak ta ka monjung mensiam bakuit kinem tingshu namar ke jingi ubelai kan penki ladang idon hapo jumi kino ke jinglong kaba pintu jingker ini ladangi dot kino ki jinglong jangka pop ladangi dot kino ki jinglong kaba pin sniu ini kadena kada ngimpat ko pura ya mensiam pakoi ko himen ko para tongin sanga sipo ban ko sulai halaga don ka mensiam juni naga minta ki pop baro ki bangilale Try Jesu. Gilang pop. Gilang ki paduna haruka. Pen slay pen kuit ini daga bor jome. Daga senampa kardor ka jome. Ni duailang nga pala haru play padun bo baro. Pada hati ko himen kapara. Pangale pop sibun daga sen harkat daga tim daga kam daga jinglay klay. Daga jinglay palas jana. Daga jinglay palas jana. Daga jinglay palat pakha pechaga. Namar kata ngakarpanya kamanya bakui kabayay sa kadesati. Yaki angel bagiri kui. Bagyapi ko himen ko pala. Banduay na kabindang jana. Ha utray ublay syuni. Ublay padon por bara unis neyagi. Parendala map iki pop jani. Unyalam iki syaga jingim bam jukur.
mensiam bakui naga benda ka jimpen sle juga mensiam bakui kat bangidang jan ya kasni bro Pentecost inang tuai naga benda ka jingkoi jingya naga benda ka jingkar kut jungo belai jungo Jesu halo jungi bei ai bahara ka jing tumu ka jingang no jabi kanang ka pasai sot naga bor jungo trai naga bor jungo jimpen sle jungo mensiam bakui ablay ko pa jungi pa yo mensiam bakui halo jungi kumpa ukon jame kubal kula rieni ai bangin naki im daka bon daka sap ka pam jungi mensiam bakui ai nang yai beteng ban pentre ya ka kam jempenim jemu haki donu jungi babo haki gasem jungi haki kon jame babo ubatim pada basen sha Rengkat badme, jenom la jenom. Amen. Kajing puli nagi kam jengki apostol telnom arko kat khot kanyo hadu atnyo. Paulus ulah paktian sa Efesus na Miletus udah terpa iki teman kisan kabalang panwan yang kendu yun anda tilapoy ulah om haki pitem kumno ngalapan lek ya kapol baro minba ngaladon pi narok kasni magalapoy nengkong ha Asia daga jingsurit nadok katanut badaki umat ngalatray lakakam kum usyakri utray lemba kipor kibae kibangaria kendu nakadaw jongkiju kibaya selah persya. Peter bangam syempet banyutu hapi kat balak menpentoy bat panhikai bat raepi bat hakiyeng jongki. Ya kiju bat kicentel kunju ngalakan tuju bagi day ban kelak wamut syok le bat bangik hautrai Jesu. Minta dak bapa ongok yak mensim bakut ngandai ke Jerusalem klem letep ayu kan jaya na hantar. Tangkani ngatit bahaman na kasnong umensim bakut ulmaham yana baka bendi bat kijing syak syitong kiat yana Henry ngam nyuko la kacing tangba ngana pendet ya kacing maretrong ya kakam ke utra Jesu ula ai hanga banle kata man penbena kakubor ha jong kacing le ngalayat keleng hapeng jongpi nakabaya lap ya kahimau le di mentah ngatip ba om dan menu napi uban yo ibian yana kumta ngayatu syai hapi hakanehi kasni balada uno napi ujot ngam kikli naba ngam syempet banten na hapi ya kecingtu barok gawe jong le kaktin jong trai Islam ya kasam dekopla kanambar news pak santai kasam dekopla kanambar news pak santai
utrai udon rengka batim Rengka Piru, kajing pulay na gospel bakoy kakum ya anis. Kapurong Ame Kutray, Yanda ujisu ladep kran yakane. Ula kami syabading padula om. Kopa kapor kalapoy. Tapindan burong yana ukun. Ha ukun untuk pindan burong ba ukun untuk pindan burong yame. Badda kapor ba malai hawu halo kibri baro. Untuk ai kajingin bang jukut hakito baro. Kiba mela ai havu. Kajinim bam jukut kalam kane. Pakibriu kindup itu yame. Ublay ba shisha marwe. Badya ujisu Kris uba mela pa. Ngalapin pao iya kaburam jame. Ha lor kakenda. Ngalapin dap iya kakam. Ba mela ai hanga banle. Te minta kopa. Tepindon burung iya nga, daga jiu ka burung kaba ngaladan bad me shua bayan tau iya ka parte. Ngalapende tu iya me hagi beriu, kiba melangai hanga naka parte. Kilalang ki jamme, bad melangai hagi hanga. Kila kongu iya ka tin jamme. Bad menta kitip, bakiye kiye baro. Kiba mela ai hanga ki wanami ngala ai aki ya kubo ba mela ai hanga bat kila pediang yeka kitip bangala wan shishanami bat kila ngi ba mela ai hanga ngaduai naga benda jaki ngam duai naga benda kaparte Henry naga benda ki beriu ba mela ai hanga nama kilong ki jamme baro katba Naton kalom ka jamme, but baro katba meton kalom ka jaga. But day haki balapin pao ya kapuron jam jaga. Te minta ngawan syami, ngamdon syu haka parte, Henry maki kidon haka parte. Ka gospel jang utrai Jiao Ame Kutray, ko himen ko para bagi utrai Jesus Christ. Ngilayos ngo na kakamchar gi apostol. U Paulus pakuin u penpao ya ka jingak nut ka jamu kadba u don ha Ephesus. Wala hikai ya kibangye ha Ephesus. But wala don ka jintra hapojomu banlonga saki nagabenta u Jesu. Wan haba udon hapojomu ya ka jin persajung mensuyam bakoi bahikai yawu bakendu yawu baude ban shashito baude ban yakendu ya ka jinge kaba harukom but ensedon ka jinsha lebe yawu Wakataru shimla do jikarre. Nama kabor jogo pulai kala pinkalai shushu yaka jingo jimbar kanchu. Kabor jogo mensuyam bakoi kala pinkalai ikati ka kijaju muban marai kumske. Nama bale de mensuyam pula aipo. Ko himmen ko para kani kalonga dak jogo iburiu bayok ya kabor jogo mensuyam bakoi. Kinum tinshu yano habapoy yaka jintrang banyi bat mani bat burom ya utrai. Habaniru ngilo kipuri badakda kane ka borjo ka mensuyam bakui. Nginum kusalai yaka laway jogi namar ka laway jogi kadon hakati jogo balay. Ka laway jogi kadon hakati jogo Jesu. Te yano minti. Nagata habon ki jinto jogo Paulus bakui wo habadon badu balai yano minti habadon badu balai yano minti habadon badu mensuyam bakui yano minti
Hatong idon kamban ting ye ke jimpang. Hatong idon kamban ting ye ke jinge ka maharukam kabangi wi hakamachuni. Ninum don kamban ting nama ka bor mensiam bakoi ka pinyakendu ye ba dobele baru Jisu. Tinagata kata ha ka jintu mai minda kasni. Kane ka ka jintu mai ka bakarpan. Jintu mai jum Jisu kumulindo. Priestly prayer jum Jisu Christ. Kumno duwai ya kene ka jinduwai priestly prayer jinduwai lindo udang snow ya obre ha manle ke jinduwai ko kimmen ko pare nide ko kimmen ko pare ni don kamban board ya kene ka nuksa ka jingin chomi ni don kam board sin aga jinduwai chomi ni don ke ban lender tai ni pan chipan Henry kane ka jinduwai ka hikaya ni di balong bas ngomo ya ubale. Nagabenta ayu is ngomo ni pendon buram ya ubale. Katbangi dang pendon buram ya ubale unsa nang pendon buram ye. Ngidang tran na ubale ya ka bor jomu ha ka ba pendon buram ya bo. Katbangi dang yaro ya ubale unsa pensole hando jomi ya ka jingai. Te lemba ka jingim jogi ninyo ya ka jinga ban pendon burom ya ubale man lagi krastan man lagi kon jogo bale kide banno ke ba pendon burom ya ubale lender thai kalem sange kalem thai kane kade banno ka jinga jogi nandang ida yosno ujisu udang duwai naga benta ka jingim bam chukut ya baru kikun badon ha ka jimpe ha ka tijo naga benta ki apostol udang duwai ni duwai naga benta ki kincha parte ujisu padu duwai naga benta ka jingim bam chukut naga benta ka jingim ka bakui ni ha ka jinduwai barobor ka pamjo ka jinduwai kade banno naga benta ka jingim bam chukut ya ka jingam lu na ka ka jingim bam chukut kade ban pententiu ya ka dono ka mensiam joni autai nanga ya ka benda balai kila baniwi ujisu utram dik banyajan padu bale balong ubai batte mensiam jogo bale upa ngide balong ni barong elong ki bayi jogo bale Pagide balong ki biyi batet mensiam jogo belai barapor. Ya kata ka jingang nun banrang banang rum ka jingya dai bajan bado belai. Banyak kanu ka beriu, kinu ki beriu, kanu ka kinja parte. Ngide banyajan bado belai. Kata ngilong ki biyi tep mensiam yau belai. Omdon mano balaban penyak kerang ini. Nantar terte shushu ujisu duwai ba kikon jogu ya ke senran jogu ya ke apostol jogu ke light na ka bor jogu baman na ke jinsuni pikun ki kimi pa pikun ki kon baro bideben duwai man kasni kotrai perlai ludia na kino ki jinsuni habawan pangiyoy ya kino ki dak ki shinjo ke jinsuni ideben pincher han shushu ya ke jinduwai kotrai perlai ludia ya ki ingasem joga na baro jai ki jinsuni bideben kintu juri ki kon jobi bideben kintu jur markelia bangindu light fluid na ke jinsuni baro kani kalong ka jingang no jogo jisu hangane ka jinduwai ko himmen ko para ni ko ikun inompo jogo ngideben no papindon burom ya ublay upa ay ka burom jogo ublay kan ten shine hala jogi habaro ki kam jogi habaro ka jinglong jogi kane ka deban lang ka jingang nur habang duwairu nagabenta umensiam bakui haba umensiam bakui do sham hapo jogi kan stampan penpernai ya ka jingim jogi kan stampan penpernai ya ki kemat jogi kan stampan penpernai ya ki skor jogi ya bara ke jinglong jogi da ka bor jog burom jogo burom jogo bele kan bankiar halo jogi ladangitra ladang ni duai ko himmen ko para hakene ke chimpen kre jogi naga benta ka sni borom pentekos kotrai pa iya ka burom jome sashasi ngala pencha burom yeme bonsi da ka jingim ba klamako henry nado minda ngirai ko ban penpau yang ka burom jome kotrai kane ka deban naga jinduai jogi
habangi pen karena kabentakas ngi borong pentekas habangi duai ha umensiam bakui tangin sange shipor ka prepara ke kemajo ni duai ko trai jisu yes no ya me naga benda ke ne ke jingi kai jame ben duai ya rab yang ibalang ki bas no ballang ki bawan ya ka borong jo ko blai pa ballang ki batrang ya ke jingi bam jo ko ballang ke bas ga trang ban ya jan badu blai ballang ki kon batak mensiam jabi balong ikon ke balai na ki pop na ki jing suniu kenapa mintuk long ki saki ki bacanai hapadeng ki jinge hapadeng ki jimpa hapadeng ki jing situ ya dia ko putra Yesus Kristus amin. Kau himen kau para, toginan, yang berdinan tuai, ya kecing tuai kredo, ngangi, kau belai lupa badan kau tanah, gunang tahu kebening pada kendau, pada hal Yesus Kristus kun bama wajib, utrai jemi, yau belakun namun siam pakui, yau belakana kemari Yesus, yau belakana bein kau continuous binasus, dasana nayu. Ulayam latat yawu, ulayya shakibaya, hagasni kabalay lamipan na kibaya, ulaghiyu shabani, usham shakamono blayu ka badan horbar, nang dawin wan patan bishar ikibayim bagibaya, nangi awin siyam bakui, hakabalak katolik bakui, hakajingan salam kibikui, hakajimma ikipop, hakajimmi pakadok, hakajimmi bamjikut. Amen. Kadambar Laispa Rabusa. Toya duai ko himen ko para baga jengkinia jengha ba jengki kallam ka bapriang kun ha ublai pa badan gor barong to utrai yesunya ti jumbi na bentar jiro ko barong terleng jumu kecimentoi ni balang ko jumu barong kowe kopa ai bau mensiam bamela ai mani punyarap yengi banai ti lut hame met bad mensiam Tawin yalam yagi shaga jingsta kaj bashisha. Bangin duk pensngaw bha yame hakiye kiye baro. Gipan yakani daw Kris utrai chungi. Amen. Utrai undon rengka katip. To kandiyo yala ki donyor. Kongin aimu ya utrai ublay chungi. Kopa badan bor baro pat koble bam jengke kesyong hok banginai mu yeme man kapor ban man gajaka da uji sekris putrai jami
Da ka pa ya umensi yang bakoi halor ki apostol bat ki bangi mela ailen haki ya ka jingim ble ka ba Chris ule yo naga benda jogi da ka jingia bat ka jimi pa jogi ni chat ke men ha ka jingka ya ka bala lempa ka sniburom Pentecost haba da umensi yang bakoi kibriyu kiba keren ketin keteli kiba per kila pla ya ka jinge tak da ka we ka sur ka jing ka menjo ka mensiam ka pendap niya ya ka partai baro ka we ka ba kikin pun benen kirwaya ro yeme da ka ba yai ruai Kohimen ko pana hagani ka por ka bakan tam jongane ki yukeris bakoi ha ka bang yo mat ya ka bor jong ka kamperna jong ulai handar kane ka duan ka dupa ai ki ada de kane ka por ba umet siam bakoi dun wan kia na maru ulai pa wen hun naga benda ha ka jingai ti jogi ya ka jingi ka jogi trang na do komen siam bakoi wan kian halo ki gasen halo kemi ki pa ki himet ki para ki kon ki ti yala ki lok ki marjan marpa ya ka ri khas hills ya ka meghalaya ya ka ri India ya ka parte baro ka we ai ki abaro ka jingtu go jambi ya ki bapan ki bashitam la padai jambi utrai le ka kambala ka metjambi ulle ka kambala ha ka men siam jambi ulle kambala ka jimmo jimbar ka to do jambi Dashisha melon ko bakui katrai katme jong ka jinkui baro namar katangi karpadiami to penkui penkantangi yakini ki jintarwajani dakava pagya umensiyan jame kumka umje halojagi bakinduk kelalong yani kamet batasna jangotrai jami o Jesus Christ ha ka por baladino yahu badala ka motsnaba wala pedian ya ka jingsha shita wala shim ya upu badaka ba aingo yami wala kedia yahu badala ai hala ke senran upo toshim batobam na kane pi baro namar kane kalam ka bejna ya ka ba ya naiti naga benta jopi hakaju kerukam endala rayabam ulashim ya ka kuri badaka ba aingo biang yemi ula ayaka halaki senran uom toshin batudi na kane pi baba nama kane kalam ka kuri janga snam jana jang ka jutang batte mai badam jik ya ka ba en penmi naga benta jampi badaga benda ki babul ya ka ba mak ye ki ko tale ye kane ban kan mau ia na
Kosnam bakardor jango Chris, pen kuit ini, pen kai pen kia ini, pen slave ini, kia kuit ini. Kajing maya John kajinge Ni terwa kami kotrayo o jaga jingim badia ka kuri jaga jim peni ni rai moide namar bala niyo yini ki ba bit peniya hakama jamme balban shakri yame da ka bas gever ni karpadi yame bangi ki ba yenda aka me batas namu kres nillam ki bala peniya tali kawe da umensi yambakoi takan mau kotraya ka balang jamme kabala priya kasutala ka parthai pada penjana ka aka jingi Rengka pada Francis utama kuajani, Father Anson, administrator jaga diocese, but baru kilindo but kiriniam. Takin mau lemro ia ki himmen ki para shinrang but kinde, kibala yoti ada kabar karumen ia ka jimmi pa. Bagia baru kibala kratno aka jinisne jami, to pedian ki shaga jinshai ka kama jami. To isne ye ki barro, ni karpa adiame. Kenang barengka kat kembali yang terisa di bakui, ke kami jengobele, ujasa bakui dah kurim jaka, ke apostol bakui, u Philip Neri bakui, u Francis de Sales bakui, baru kiri kui, kibala bens ngabhaya me pateng la pateng, nginduk lam kibabbe, banyak benda lem haka jengim bang cikut, but bagi dia roh, but bendon borong ye me, dah ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhau kallam hame ublayu pa badan bo hage jingelam kawai jangamen siem bakui barro kaburon bat jingero junam na junam amen ko himmen ko para inang duwai naga benta ke jing tu shime shime naga benta ki bapang ki bashitam ki bajincha duwai naga benta ka holy redeemer ni center mount nam Patkum juru yang paro ki Holy Redeemer ni center retreat center badon me ane. Ya naga benda ki father bara badon hangni, naga benda ki sister, naga benda ki co-worker. Apo ke jingilang jungi ba mansel batrishto. Pempin mi ya uniu video man kasni naga benda jungi. Ranggal bat kini ki kon semelabuan. Dua man kasni ki co-worker baro. Pilin Savio bad wonderful. Pai try nangar ko kardo ya ki baro, ya ki ingasen jungi. Bau terakhir nak kendi buram yang kena kesenda nak benda ke buram jom gumplay jom ukun jom mensiam bakui. Kopa jongim baha benik kalong ke bakui ke kapten jami kanwan ke hima jami kalong ke bon jami ha kendel ku baha benik. To air di benda ke jimbang jami kepahala kasmi pada maaf ini gerenggang jami kumpangir di maaf ke Palestina ini. But what the lamp ini shaga dispensoi, Henry the polite ini nak kasih. The polite ini ni karpan ko try nak jins ni bara, nak jimpang nak jinshitam, nak coronavirus. Nak jins pun jamme, to I jins sub jinsai nak sni jami. Kenapa nak jingi rap ke jins ni jamme? Nilai bara bo nak po, but ni jingi dah nak jinja bara. Kadang kita ngap ke melenti, ya ke jingkar men bakui, but ke jingwan pa jung nam pening jungi, u Jesus Christ. Namar ke jungi kamu terima, ke jungi kubur kuburam, junam la junam. Kau try Jesus Christ, meu bela ong haki apostol jamme, ke jing sud na ai happy,
ka jing sup kai nga ai happy wat pe ki pop chani henry ya ka jing ai jam da banang jame bad ha ka jing spon jame to ai ka kani ka jing sup bat ka jing ta li ka wai kat kum ga mon jame mame ko ba im bar basensha jino la jino Amen. ka jing su gotrai kandar barabor renka bat pe dab da ka jing do trai pangini ai markali Hakami ukur lambro jango bhle Hakami ubakita ka pop janga parte sukita ke bala korsha ka jing ka wai jango ukur lambro kan met pakas nam jango Kris kan rianga shaka jingim bam chiko Dia kau Yesus haka komunion mensiam ayo nangkat ukarto ya piba. Apalagi kopa, ni penton burang nyepe, namar mela paha lo jogi, ya Yesus Kristus, pag mela pensulay ini tak umensiam bakui. Ipendon burang yame apalagi kopa, nagabenda ka jingin bang chiko, nagabenda ka jingi, nagabenda ka jing suma suker ka jame, lembagas nam jago kun jame.
mela pelait im ini, mela kular ini ya kejingim bang ciku. Ya rab ini, bangindup lang kiba batria ya kejingi haga donu kemensiam juk. Bangin lang kiba wajida ya me man ka kelipmat haga jingim juk. Ko Jisu ini ya dah ini sumar ini namar kejimana kejingsnim naki popar. Ko mensiam bakui, wan ya halo jumi, wan da kesap kepong jumi. Karku karto ya baro keri, baro kaparte. Baro ke Northeast India, ya ke Meghalaya ke Kasigis, ya ki bapang ki bashitam, ya man lagi longing longse. Pangindum light kloy na ke nega lockdown, pangindum yoban mani light fluid iya me ko Jisu haka jingim ke jungi. Ban pediang ya ke sakramen, ban penting mai ke jingim mensiam. Ko Jisu bi karku kardo ki kon samla chindrak patkinte, ki kinnabi, ya ki lokami lokaba. Ya bawa lagi nangrat, ya kirakter dinas, ya kinang trai sarkar, ya kinang yalam sarkar, kinang yalam jaga jelang jami, ya bawa lagi nang ya jingat ya kejingkarku, ya itu kami ko Jisu hakini kelipa, panyitrang nado ka donu, naga benda kejimpet dapat kejimpet selain jangan mensiam bakui, kam dame, hakini kejimpet keren novena kabasan, ko himet ko para, minang bu ya ka, keti hakan dot chatem juni, minang terang ya mensiam bakui, katang minang ruai. Nagabinda ka jimwan kiar jung mensiam bakoi hakri kelima ai bakene kalongarta tro ke jimpen kre novena jagi ha ka bangi ruai ya mensiam bakoi ai hinan ya jimpen dap jung mensiam bakoi hala jagi bai Tongin niya Dubai. Kopa ai baka Eucharis bagi la yopidiam
Kenyara bangin rikop ya ka jingim o mensiam apo jengi. Ai ba o nyara barabor. Ya ki ka sem jengi. Ya ki kol ki ti jengi. Ki kimi ki pa jengi. Ki himel ki para jengi. Bangin lang ki ba shitali kawe ha ka jinga e pat ka jingsu. Di panja kene lemba uji sukris putrai jengi. Putrai bendon rengka betnim. Rengka betliru. Play badan bor baro en karkoya. Upa balukul baro mensi yang bakoi. Amen. Ya lesuk ban penbana ya kekubur babha jengutrai daga jingin ke jompi. Haleluya, haleluya. Ismomo yang play, haleluya.